election counting nang le po man sa tarik rian la ko sama BJP party hin kan kan itu तुम्हारा रिपोर्ट के लोंगते कार्बियांग लोंग ला पेन दी महासल पेन वेस्ट कार्बियांग लो तो कि ओंग दुम अफाई अब तुम्हारा रिपोर्ट ला पेन के तुम पार्टी तुम्हारा रिपोर्ट नंगे पिया टेंगे लोकल कमिटी पेन चेक लो विलेज कमिटी पेन चेक लो पेस इन चार्ज पेन चेक लो ला पेन मंडल कमिटी पेन चेक लो ला हाई आ रिपोर्ट टेंग पेन पुलोंगते बीजेपी के हाई बार के लाख थोम आबाद दुचती कि हाइडा दा पुसी बिटा itu mana pacini la sino election ni ko pa result theklong ko nang ge EVM long si inang check lo la si la ke ni chupindak de sa karbiang lo ara tum ma phan se vote ki pi ke alang tum chini lo la si alang tum phan si ar pu pi lo ethela si alang tum ma phan vote ki pi ke mo hai year ni ke waida class sa pe chini la yusia alang lo si la efficiency tum ke ko council kan ke ko alam vote for atangka PNRD kan ulai si koson si ala hajini ba 14 crores nile tum total budget along do budget department along do forest department la pen tourist department la pen agriculture department la pen industry budget long ke thapon do ani kanwang ta je along ka prek country along ka prek hawar pen chenglo la pen India kang long ka prek koson si sai chutiki munitum sai chutiki pen koson si ame thaga chupangre lahai la pen tourist sai ben ke jui ke la adim koson ma masuka study para team da conservancy budget ke hok kondo la pen ke non nil tum da pangumpet pen kuti ke thomatan ka da nil financial sanction bi 3 crores atanka plus 3 crores plus lasi 4 crores le lasi 3 crores plus atanka ni sanction kilo la pdf pe non ke dam mane fesni dam ji isia team ke dam elo non ko isia team dola la pangrum pet pe non an ke dam ke da Kargil autonomous council pe non atanka ke dam ke 1 crore 50 lakhs ka plus to kuti ni da dam dela la pen tu tel la so tura program ban ke hong ke dam je phan ka sanction ke kuti thoma ban